Siyak ni Manong June, siyak met ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sek ti isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Ito'y laeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Bag nga pangaldaw sa aming karuba. It's another Sunday with the 4-decade duo. Medyo kurang kagagi audio ka. Okay. I guess the myself. Yeah. Sound check. Yan. Okay. So, iti mabilang, of course, maika 17 apo iti dating bulan ket maragsakan naman nga makabuya, makabasa iti liquor ban lifted dito siyudad apo ti Kawayan. Ayan, kat di kamo kat kita do mga Sana all ili. But then ako na dito pablaak apo apakaamo nga DJ lang apo unig ti balay ti babaling nga paginuman. Bawal ti rumar or dita paraangan basta DJ unig ti balay laeng, and that's a good thing. Ket siyempre masapol tayo met iti alcohol nga kunada. Si kabalong anyamot iti marikram ta lifted iti liquor ban dito yan. Okay lang. Okay, greetings. Kuna ni Imelda Martin sa Michigan po. Hello, greetings from Michigan. Stay well and be safe, of course. We do, kabsat. And ni Christian po na yun, ay bangal daw, FSS ko na lang, bata, FDD, FSS. Ayan, and ayan, kinorek na magkidi. And Rosalina Lozano, Buado, kung na hi po, and good afternoon. Kung na dito Facebook Live iti, IFM, and ore dito, sa sasama na katati, agbibuya. 28 ito bibuya kanya. So kanya-kanya. Tati ko. 84 na ako. Umuno na ka eh. Okay, babati po na yan. Di ka Ford family. Dito San Mateo, boss. Kunana. Idol kan June Janine Electronics Services and Barbershop. Kanya kin Kuya Danilo, Jody, kin Jan. Kunana. Itiraman, boss. Dito cool nga aradong, boss. Sikamat. Wan ko na ni Harry Mar pakablaok man nagkaya nagabuno kan nagmula ti mais. Idol listening here at San Mateo, Kirin, Isabela. Ken pakiplay man jay kumutik-kutikot. Thanks Idol. And Nick Lampel is watching. Apo, for the first time I saw you watching our Facebook Live. And he's the one requesting for the song Sino dito Sumuk susuk sok. Ayan, this time okay. we can sing this piece for you, Nick. Ayan, ini Nick ngamen apo katang Ilocano, may isang Amerikano, but then amuna nagigi sonata ti FDD.
And nabayagan nga i-request na Jason nata nga Sumuk Susuk. Isumanti umunang kansyon ng para kanya na. So the song entitled makaaya ta man nga makakita nga agbubuya iso na. Adda iso na po iti 911 sa Jay US. Iso na kanot dagat arrange kada kitay calls iti 911 mga destino no sino ti mabalin agresponde ayan. And iti favorite song na is Sumuk Susuk. So for you Nick Lampo and to your wife Sumuk susuk taba et talupong Sumuk susuk tabuok mo akulot no iti bigbigat ay nakadumog no iti rabii mamat patayok at balbalay kong alibot na anus no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayen tamarurusok and to Ryan susuk taba et talupong sumuk susuk tabuok mo akulot no iti bigbigat ay nakadumog no iti rabii mamat patayo to Ryan Pilios of Hawaii. Good afternoon, mahalo. Aloha, napwede kayo duma? And to Remedios Thursday, good afternoon kay Kakabsat. Naraksa ka pa ng titingig kanyayo, Sir June and Sir John Mark ko na naman puti. Idol tayo ng Remedios. Dagiti babalasang agpaspaseksida adu amoda tay us-usarenda agbadod at nakiting ti baba nakipetisiket na kunan nano akot tagpa parang jepos ongda dagiti met bagbaget agsapin na suputerina maka Domingo payen di damit lasuktanen tanuik katenda agkikyaw jay batog na riripay di sangka ilian taligem na jay karayan sumuk susuk taba et talupong sumuk susuk tabuok mo akulot no iti bigbigat ay nakadumog no iti rabii mamat patayo dagiti met babaro kaot tay usuda Tapos kaot da kaot jay unek ti bulsada yes. kunam lasig siguro jay kakao tenda gayam jay kakao tenda jay ulo jay kukuada sumuk susuk taba et talupong sumuk susuk tabuok mo akulot no iti bigbigat ay nakadumog no iti rabii mamat patayo Apo nagatagbiboyang mga mapagtalkan ti internet speed itata. Ito'y watch video. We have 124. Ditaya mo? 118 And 90 mo dito'y Facebook Live kung agpugsa-pugsat. Iso nga pasensya na po. Apilyan nyo lang ta dyan. pero pares lang ata ni viewers ito tsaka ito eh Haan?
sabali ti watch party, sabali mo ti watch party dita. Something like that. Oh, ayaw. 132 kanya. 126. Sabali kanya. Once Mayat, again, adog bibuyagar na kosta. okay, that piece introduced to us was introduced to us by Nick Lampo, ayan, our brother from United States of America nga agtaka kami ta di na amo ti Ilocano but then amo na dagi sonata ti FDD. And once again, aji program ni Apo nga Workers Katasaklay is being brought to you by the provincial government of Isabela in partnership with iti matan Apo panangi maton Apo ko naman langinan ni Apo Dr. Derek Vizcara ini Silka wino ni Jessica Deliso together with Ben John Benedict Jan Vizcara and ni Giovanni Kibuyan Ibanong. Ayan. So thank you so much kata kayo kan good afternoon magkini John Lloyd Pasion and once again from the provincial government of Isabela. Wa. Okay. Kuna ni Ray Dumawa, mga gwapitong idol, happy blessed Sunday sa inyo. Saan nakasambot J Greetings Call last Sunday. Pag-greet man ni bakit ko nga naungot. Happy belated, happy 50th birthday. At happy Mother's Day sa Mildred Dumawa. Peace bakit ko naman. Mahal ka namin ng mga anak mong si Jeremy, Ken Marjorie, ni manang ko Jay Bulo, Delphine Albano, Isabela, Dina Batad, nasingpot siguro to eh. Naanos ka nagagot. At hindi marunong magalit na mother at lola, 94 years na nagpigsapay. Segundina, dumawa tinagan na mamang happy Mother's Day belated. Iraman nyo man tayo, laing ka na ay mas ngagluto nga biyanang ko. Martina Lopez ng Bulacan, belated happy Mother's Day sa inyo. Maraming salamat po mga idol. Oray kasano, Tibandog, Makaliliwa, kayo la unay. Nico Daitoy, Rayo Dumawa, iti Winnipeg, Manitoba, Canada. Yes. And of course, good afternoon to Dr. Emil Castillo and Company, Apo, iti walwal group of companies nga kung nata ti kamuno niya di nga kumpanya no niya ti walwal di kamuno niya ti specializes in brain cranotomy kung yeah, but it's a very good group Abo talaga man nga good vibes lang when I want bawal iti negative di jay so tsaka dapat open-minded ka di ba? So kung agpa-opera ka mo tan ti utak mo tan Tayman basit atrak manong June kung nanabat ni Ryan Pilios of Hawaii. Okay, it's coming. Okay, and Benjamin Kajente, happy blessed Sunday sa ating lahat. Kung nanamat uwen nga rod. And once again, ingat-ingat tayo amin ka Aruba. Kaya dito text line balong before text we line, give them okay, basit atrak. Wow, good day idol. Pagibati man da, Udi Ken Pogi, kastamot ni Darling ko ni Mr. Arman Tugade, Ken Family Abenyo dito San Mateo, Kirin Isabela. Amin ngagdingdingag, gada kayo. Para request jay, Mr. Suabe. Kung nila kay ko, kaya nakano nga mga gan, idol. Idol. Basit atrak at amukti kasukat na dito ay basit nga speaker ng MJ ng boss tita. Okay, Rod! Itan bakit agsinatan ket awan kat lumlumdaan tipuon pag sinaanta ay jakla kuman ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apuon pag sinaanta kas naurnos nga agasawa idi kalman imbaga da kaniyak anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit at raket jak amot napaspasama ngem idinta simbang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen makarkarga
Anal daw biyag ko agpalpaliiwak, iti kastoy kasasaad. Nuwari genjak pa'y nakaimukat, nakalugan ka manen ti basit atrak. Di monsan mailiwliwag, di naramanam di napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasugpon, daytoy bulsak. Itan baket lipatenak, basit atrak ng tedken katragsak. Toy hatdog ko di mometen, kayat inim imas mumet di basit atrak. Di monsan mailiw-liwag, di naramanam di napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasugpon, daytoy bulsak. Itan baket aglinipatan, basit atrak ng tedken katragsak. Toy hatdog ko di mometen, kaya inim imas mumet di basit atrak. Toy hatdog ko di mometen, kaya naim imas ken ka di basit atrak. And kuna naman ni Balong Ekel, ni Ading Ekel, anay bang atoyo, di tamin karuba, mangantayon, Boss JM, ken Kuyang Jun, agsita tayo ti, papaitan. Pau, nata ko ma. Madi mga baling kanyak na sakit. Kanya tangan pinapaitan bossing. Tul-tul. Kalding winno. Papait lang rin dyan. Okay, ni Win Valdez pa shout out, sir, from Ilocos Sur. Ma'am Gold Digger, sir. Oh, you see. And Rose Gonzalez, hello, Sir June Sariales. Hello, magkangka, mati ka kasali di jay siya lang. Di, ikaw na. And di Manang Gurang, naimbag nga malam yung Manong June, kinating John Mark from 7 ang Batali. Kung na naman? Purok 7 siguro. Siguro data. And The Gomez, mga idol, dito naman po ako nanonood sa inyo. Pakigreet naman po ang misis ng mga anak ko. Nanonood din sina Mel, Janelle, and Jewel Gomez dito Centro Ramon. God bless mga lodi ko na na. And of course, i-tune in mo dito radyo, matapos ka unin mag-asaran nito internet. And kada kiti adit na papalin apong han nga agtetext kada kami, apo kang runaan kada kiti manarimaan di kirog na palaang iti inapoy when no inaw nagta whatever you're doing at this moment, apo, please stay tuned and enjoy the show nga kunada. And kuna naman ni Kabsat nga Marlon Manansala, iti makinbag iti Mr. Baker. Ramon Branch, Ichaga Branch, anapay, Kamat Chili Branch, dapat di Pabil, Bugalyon Norte, dapat di Amu. Ichage. Makaab Santiago. Makaablao man. Pakablao ko na nata. Pwede na mo Ilocano, di kapsat ko. Ito'y Mr. Baker, Racon Branch. Ramon Branch, Ken Mr. Baker, Santiago Branch. Sa mga suki ko na pupilipilitin naman tagilocano di kapsat tayo. Anyway, thank you, Mr. Marlon, Pasko Manansalap, Mr. Baker, Philippines, kung nataman lang yun, amok na umadupay ti branches na dita. And to the rest, ni Jean S. Balagan, watching, Gracia Olap, and Cheryl Castillo, good afternoon. And, What? Ana Christian Teodoro, listening from Tarlac, recently residing in Ambalatungan, Santiago City, as well as kini Dr. Attorney Adelina Balada. Good afternoon, Kenka. Ni Efren O. Reyes and ni Kumare Principal Innocencia Cabote is also watching with us. And later on, we'll be back with your songs and requests. Meanwhile, pakablaman kuya kanyami nga madamag Lap City Tabaco dito'y tengati kumkuman. Ajay man kumutikot-tikot kuya, thank you from Yawil Pagirigan. And kunan and Lorely Baldoria. Hello June and JM, happy Sunday guys. Stay safe. God bless. And kunan mo ni Eliza Iniego. Shout out po sa mga pinsan ko na sila Ate Julia, Kuya John Paul, Ate Ira, ading kay si Jamaica at si Ate Windeling. yes, and of course, ulitin mi, tatapay lang apo, tumodawat kami di dispensa at pirmi nga nakadado iti messages. Garot. So,
We have 3 sources of your messages, Apo. And you can get in touch with us over our text line, 0917. 1500361. Did you Apo watch live mo ni John Mark Pastor iti IFM fan page together with me, and of course atapay sarili mi Apo nga Facebook live iso nga makalito. And adjing ngamin Apo Facebook live ko kat i-record ko iso nga JT na panamit ag loko-loko da ito laptop ko. Anyway, as requested earlier, the song entitled Kumuti-Kuti-Kot, para kadagitay na hilig apong agwa tugaw and then mga laiti dot-dot whatever itang mabali ng episok iti nyaman nga abot iti parte at bagina. Ay na. Alwatan nyo lang Apo. At the warning na dating nga sonata. Kumuti-kuti-kuti, kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kentaye Nung itudok da ikidem na pay nga uray la makalwa kastani bakit awan pilpilyan na aglaluno tay orasen panaginana kumuti-k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 uti kumuti-kuti-kot kanot imas na Bigbigat palaeng agsasarak kamanen tidut-duten Ipisok mo talapayag yung imasam tiyak kur-kuri-kuren Inutem nga iserik sampus-pusi-pusen Alwadam laeng tadikan tuket agtulen Luumal dawen tabuok metiap apirasen Isagsagana mun tama-tama pa kuri-kuranen Abot iti matang atukin baba mangyep-yepken ka Alwadam laeng tadikan tuketag bulseken Kumuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kentaye Nung itudog da ikidem na pay nga uray la makalwa kastani bakit awan pilpilyan na aglaluno tay orasen panaginana kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kot kanot imas na Nagkukautan Agbasa-basa tanto Diretso Anyway, bumasa ka lang tatang pala na kuranen alwadam laeng tadikan tukit agsikugen kumuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kentaye Nung itudog da ikidem na pay nga uray la makalwa kastani bakit awan pilpilyan na aglaluno tayo orasen panaginana kumuti-k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 uti kumuti-kuti-kot kanot imas na kumuti-kuti-kot kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayag kentaye Nung itudog da ikidem na pay nga uray la makalwa kastani bakit awan pilpilyan na aglaluno tay orasen panaginana kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kot kanot
imas na. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanut imas na. Agsubli kami, karoba, kalapasan ti sumag mamanong nga palagi.